amabili kuphela iyo lapha ke Orlando Pirates neqembu leStellenbosch ake sibheke lapha ke Orlando Pirates imi kanjani Chaina Libizo Siema Mpokazi Hoto Njuli Ngule Mbatha Sibilibili Makgopa Mufukenga Raitoma Raifetsa iyo ke idlala ke amaqembu amingayo osubile ke namhlanje abafana ke bajiyela uyela phake bafukela abantu ukuthi ke bengikhona Stephen Enyenaya Steneka Loisane Mtaga khona lapha ke Titus Apale Samtiane Abansi Mujela Andre Dionga Asifes Godjuga insizwa ke yase New Zealand eyezala iNingizimu Afrika izose yena ke atara ushashale ya bora phakathi boxini yenze njani zikhona vele saseke zilungiswa ke zivuselelwa Mufukenga ochina pepe abekhona kika othuyangena Raitoma Raifetsa endaweni yesigameko la agila khona ke Mamelodi Sundowns endaweni yesigameko la agila khona ke Mamelodi Sundowns kwakukulo leli bali kwakukulo leli bhokisi if you know you know zenjani abomloyisane uzoyiphakamisa ithubeni lapha ke phambili uyefuna lapha ke Mujela uwajelwa phakathi eboxini Mujela liphakeme ithubu lakhe umsisikano Pepe liphakeme ithubu lakhe umsisikano Pepe kuthiwa ke udlale kabi Mujela uthele ke udlale kabi Mujela insizwa ke bisifikile uyazijobe ezazi ke lenkundla ebewashaka amagoli ekhishwa kuye lapha ke TS Galaxy kuyo ke lenkundla nange Mujela kuthiwa ke udonse iTNB onamandla ke uMujela isawusiyema yokuna lapha ke Ebenezer Makgopa ayisusa kanala Makgopa ayizothola uphela babela basentia Adiono Hoto awu Hoto bele babela basentia talent Indo justify abazothi ke bayilontshe esekhanjwa ke ngempela nansi ke iza ke no Enyenaya ishaka manje beka lapha ke Dinane Besa Titus ayisusa kanala Titus phakathi boxini sebenza lapha emuva Mlibonisi yema lambona ke Ipanisi Sanele Banza uyahamba Enyenaya uyalgoba Enyenaya ofuna ngapha ke Hoto bele babela basentia ofuna ukuhamba lapha ke Hoto shiyamadota Hoto bele babela basentia wenze njani Mosha Sopatala phakathi boxini Themba la Makhumusha itsotse phakaniya itsotse mnyama ethi yangena ethi ngithethelele othi umthethelele next othi umthethelele kwamthiyane thina sithethelele next sebenza lapha ke muva iphumule ke ngewindi Jenino Palesa liyadliwa ibhola lakhe Mosha Sopatala Indo justify simile nje isteriza siyabamema Raitoma Raifetsa Indo justify Indo sesibule ke ukujika apha enkundla Raitoma Raifetsa Mufukenga ephakathi manje Mosha Sopatala sebenza lapha ke muva Seyije Astify izophakanyiswa iqembu laso ke isteriza Zobuga Dionga uyakita Dionga libuye neStelis futhi Devin Titus ufuna uDionga akahambi uTitus Kwala ke Ipanisi libuye lapha ke kuEnyenaya uwajelwa sibheka lapha ke lihlolo loMujela wenze njani Mujela afuna ukungena ke lapha ke phakathi Mujela namu Phansi Ipanisi lethili yadla Ipanisi
elibonile umushela unaleya interchange of position phakathi kwakhe ke umuntu uzoqhubeka iqhumuza abaqhilazi emqhilazi sihle njuli qhilaza mqhilazi ayino Stevens ayino ezophosa iqembu leOrlando Pirates afuna ngapha ke sihle njuli imqhilazi bheka lapha komqhilazi liphakathi eboxini ufuna ngapha ke sibilibili lenze njani ke ibhola leOrlando Pirates mahopa sibilibili ufuna ukushaya usiyema ayikhona Omeka Mthaga ufuna lapha komthiyane nangomthiyane ke manje dayisa amadoda efaka kamnandi lapha ke phakathi eboxini nalithuba lestelisa engapha ke enkundla ibhalise ayino Tacheyi Omeka Mthaga phakathi eboxini izobuya lebhalisi futhi Omeka Mthaga offside Omeka Mthaga sinda ngokulambisa iOrlando Pirates sebefikile abestelisa eminye inyawo imvi yenkosi lisibanko eyiguquko eyimbili ayifuna ukulungiswa istelisa nangathekelele lebhola bedlale kamnandi nathi ibhanisi Basentia kulate ke manje funeka lapha ke igoli ayifesa kamnandi ngapha ke Mabasa Dion Hojo sisinda ngokulambisa istelisa akubheke nje intibane ibanjiwe yahlatshwa yaphekwa sibheke lapha komgqilazi ufuna lapha ke Thethepolo wandiza amaphoyisa kona ngele Mthalame Oswin apholisa edlala kamnandi lapha komfukenga right Omar ayifetsa pele babela basendia Hojo ayino Stevens time awu 8 hour atisayifeke kuma penalty kanti ke Orlando Pirates sikadlala ke final asibheke lapha ke apholisa wenze njani phakathi eboxini azofuna makhanda Tshepang Moremi enethuba lokuthwalisa iStellenbosch uthayela kunomoya uyabayeka yena ke uTshepang Moremi eyinhle icross ka apholisa uthu apholisa siyabopha la awu kwakhala u-H extra time ngila extra time ngila uyaphela ke mbukele umdlalo uyiwa lapha ke esikhathini esengeziwe ezoba ke amashumi 30 another extra 30 minutes sekuzoya ke inyawo ke manje ukuthi ke obani abasazoba nazo ke inyawo emaqenjini ke omabili sekuzobhekwa ke inyawo Orlando Pirates ifake lapha ke uMabasa emfake lapha ke stadium ongakalibeki ke kabi kunyawo ndawo osukunikela namhlanje njengoba ke idlala ke ifanele yakhe yokuqala la eNingizimu Afrika yena ke uHenry Stenika uze ke manje ke usadlale kahle yena ke uStenik nathi Orlando Pirates ke manje iwutshotha ke umdlalo phela lapha ke apholisa phakathi eboxini Khalakathi Tshepang Riavaya Moremi usuke ebenchini yena ke uTshepang Moremi uzonikeza iOrlando Pirates ulift oyalapha ke kuyo indebe ye-MTN 8
Utwe Machota liyafaya liyakopili bayakuthanda ke lokhu abalandeli bayo lapha ke-Orlando Pirates lidliwe leliya bhola umqhilazi walwela wadlusa kamnandi kapholisa phasi kanokusho nokushakana phasi kakhona uyihlalele ehambe no-apholisa wabona iriyafaya yadlala TV Yasemnyam Juli Riafaya ayifeza kamnandi ufuna ngapha ke-right marayifeza Mufukenga wenze njani ayifeza kamnandi Riafaya phakathi ebhokisini phakathi Isikhwebo sentambo besimele idokhethi yokugcina ephethe bonke ubufakazi obushoyo ukuthi-ke kumele nakanjani iStellenbosch sigwetshwe sasesinando lapha-ke isikhwebo sentambo sasobekwa lapha-ke phakathi enkundleni sagweba isikhwebo sentambo yena-ke uThembafatho Mabasa akupheke lapha-ke changer yena-ke uTshephang Muremi yona-ke iRiafaya bayibona iRiafaya ayibona uMfukenga ethinani idokhethe yabagweba isikhwebo sentambo yadlala TV yasemnyam Mufukenga right barayifeza phakathi ebhokisini apholisa phethe namadoda Tshentikulwana wenze njani phakathi kanokusho phakathi ebhokisini phakathi Riafaya futhi Tshepang Muremi ubuya ephindelela against iStellenbosch uyayiphakamisa iMbophela Stadium iyo le combination futhi ka-Aphollis noMuremi bebuya bephindelela u-Aphollis noMuremi amagemgemu akupheka Chapukeni lidliwe leliya bhola lidliwa kuye lapha-ke uStelika wadayisa ngalo wagoqa amadoda u-Apholisa phansi kanokusho nokushakana phasi kakhona uyihlalele ehambe no-Apholisa yathola uMuremi yadlala TV Yasemnyam Achiseksele kancane bephumelele abayolapha ke Orlando Pirates uyalivimba umqhilazi yena-ke uSityenjuli naye-ke obeke nomdlalo-ke omuhle Orlando Pirates ujumbule madoda Slande ujumbule lingalali madoda sekusele kancane siyaphumelela engapha-ke lenkundla Ibrahim Jabbar wenze njani funa lapha-ke Thato Khiba fike lapha-ke Thato njengamanje Orlando Pirates ikhipha indebe MTN8 enikevele iphethe esivale isikhwama esincane esikhulu athe athi-ke ayiboni lento ayifakwa noma bani lento usho Sipho Mbula kusho mina akuzwe nje inkosi kancane
ithi Orlando Pirates sekusele kancane lokho ke nokusempe uyishaka kodwa uyishaka bili uyishaka thathu uyaphela umdlalo esigaba ke block ephumtha amaskolo ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena we-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni banqoba i-MTN 8 ihlandla lesine kulandelana ingakho ngizwa ngithi yasemnyama 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 emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo eyayinqoba i-MTN 8 ihlandla lesine kulandelana iqopha lapha-ke umlando baba iqembu lokuqala nqa eNingizimu Afrika ukunqoba lapha-ke i-MTN 8 ihlandla-ke lesine-ke kulandelana Tshepanga Muremi a game changer of note usuke lapha-ke ebhentshini uyiqanda ngapha iqanda ngale wafika washaya-ke amagoli amabili wahamba nane-assist futhi eyodwa nangu Sipho Mbule ayijabula nabalandeli-ke ngempela awubhanana Josh Basada sempela esikimsolo bathembala bahumusha ayithothe emnyama ayithothe yaphakaniya yena-ke lapha-ke uSipho Mbule sibonge-ke mkwethu udlalathi-ke umdlalo-ke uqala waze-ke wayophela K Khobe Mulamboni yonjena yosubasuba uye lapha-ke uNemtejela naye-ke ungenele-ke ngempela wazosebenza kuye lapha-ke iyona-ke Orlando Pirates sebenzile-ke ngempela Sihle Ntuli ube nomdlalo-ke obemuhle-ke ngendlela-ke esimanga Sihle Ntuli umthiyane ama-contenders ami-ke okuqina man of the match-ke namhlanje kodwa-ke yaqhamuka i-game changer of note yena-ke lapha-ke uTshepanga Muremi iRea Vaya yafike-ke yawuqeda-ke umcimbi Abdeslam Uwatu ulandela-ke ey'nyathelweni zakhe-ke lapha-ke yena-ke Jose uzonikezwa-ke uSibisi iyona-ke indebe uzobuka iyaphakama indebe ye-MTN 8 champions ka-2025 i-Orlando Pirates esigaba keblock ephumtha amaskolo ubhekisa phezulu akhifasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esiphakaphakeni yasemnyama 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 emnyama ngebala emhlophe Orlando Pirates iyayiphakamisa i-MTN 8 ihlandla lesine kulandelana abadlali abafana noLibonisiema ajabula-ke ngempela ukuthi befika nje bakhona ukuthi-ke baphakamise kuye lapha-ke Orlando Pirates siyibongele Orlando Pirates ngokuphakamisa lapha-ke indebe yayo-ke lapha-ke i-MTN 8 engathi-ke